Okay, kita ada Helena Craft Borneo di sini. Great beads and designs from this Helena Craft Borneo, and we have here. Oh, ini dia punya special, geng. Ini dia punya special. Let's have a look. Kati nuan tanya tu. Ia ke pinggai atau empu. Pinggainya ambil hari ini deh. Oh, and we have the designer here, the owner. Ini boleh tahan ni. So sambil kita tengok-tengok di sini guys, ini adalah beberapa keunikan from Helena Craft. Ini dia buat sendiri ni.